想维卡桑帕姆拉，对你讨论起来，神十二上了了帕米什塔呢？神十二上地配为 Saint Francis Assisi 哦了帕米什上他是了么伊？是荣树教 Seminary 中上破胖亚nga为 Saint Francis Assisi 呢？AD Tiking Tia 十四年呢，意大利蒙丹 Assisi မြို့塔ကလျာnga。ang na atamaga mreta kini tikui wirat samlapata kini dugong alwei mongkan pyolam dang tha alin ne thelongi we tipegu ye ang lapat ni se phwa nang tha Saint Damian no ngam thung ne tha achurat chi we thu khang be yesu yi ang sang walgang madam kini arin longi we shingam re sang tasuplam ewa wa ne takham ya nga we me phang angi sham ho asang ri kha Kongwa belari nang pukam songri takeni tabang shina nongam tungnuri wapang lunga we long sang yang bua we Saint Francis Assisi ang pe na kaza shamna magar we pukam songri ara athang lam the khamoe we kan Saint Francis Assisi na ango kongwa ri sang chu no na yari na aphe turi ye akat kini na nga mulang thalap alphe aphe sangwa golami wa na shinyangi weyang kini ang na hishna mada kongwa ang batnang al na chur daza shi sorry ango lapat ang shar sang phangshi yangi we ye ang me phang sanchuri na tini madam tini lukman shirai we Yesu I de kamyanga we shingam re sang de sabna tubum de bangshi we banli tha jonangun lunyanga Saint Francis Assisi na shurung shu aya sang khamshi pui me phang da lam de me kamnari ke kaza de than lunyanga we ye ango de bu sang bali tra tha de shaza shong na tha kini shingam re sang arang yanga we ye ang na sha gong la shi we nat sang akam lam de phat Rang tong thu tha kongwa ma da pang hu sa ri tha adap shi na zung we thu tha thwan madam me alyangi Christmas boy ri tha long za phe Yesu shu ya nga we ni na khong hang de than we sang ang tha ke ni phang ya nga we ye ang na abina ri si tha nishtak achur chi we thu tha khang phe Yesu dhamma phongwa long sang kham shi ya ngi we ye ang shin ya ngi we tha ngao bali tengja sang ne dadang ranga namai de tut wa lam bali ri sang khang pe yesu I le de zamdal nang wa ne shinyangi me phang ang laphat bi se bi nang podium myu tha laphat be yangi mongkha tha shinang we ku aram kha sang o a